Dobar dan, ljuboljupci. Danas su nam u posjetu došli Leuko, Garikosi, Barsi, ne znam kako se čita. A idemo šta smo našli. Naprijed došli su, odmah zaigrali vilino kolo. Kolega snimi lepo, izbliza, jedno po jedno. Znači, Leuko, Garikus, Barsi na travnjaku. Znači imamo travu ovdje, lišće, breze i u blizini su kedrovi, ima malo igrice od kedrova. A ovdje smo izvadili, ovaj ćemo da pratimo rast, evo vidiš i ovdje jedna. Pa i samo možda polufumirati, a neće. Znači ovdje neki, šta je ovo, polukrug, neki luk, neka parabola. A šta imamo ovdje? Pa imamo neki kontijer. Evo. Leuko, Garikus, Barsi. Ne znam da ima narodni naziv. Znam da njegovog rođaka zovu Turkinja. A ovog da neko zove i on samo ponekad dođe kao danas sam u goste. Ne znamo. Evo, znači kažu da se razlikuje, a to što ovaj, ako se dobro vidi, čehinjast po klobuku. I imamo ovdje još jedan. Evo ovdje još jedan. Vidi se kako se odvaja lepo kožica klobuka od listića. Ovdje još jedan. I tako dalje. Vilino kolo, a u đedovskom stilu. Da vidimo, drugari, šaljite vi šta ste vi našli kod vas. Ovo ćemo da ispratimo. Leuko, Garikus, Barsi. Tako. Hvala. Leuko, Garikus, Barsi. Dajte mu neki narodni naziv ako nema. Mislite za svaki slučaj pa.